نهاجی دکتر فرید سعدون اکادمیاس کرد میوان منه داکو بهتر سر مجاره ام راوستن دکتر دم تباش بس سپاس شبو بشتر بوناته دمک کرد سه جوین لوتکه هاتن لدارخستن طهران سعودیه و سوتشی باشه باندورا وان هر سه جوینان لوتکیان لسر دفره بگشتی و طایبتی سوری و روجاوای کردستان چیه و چه وارباش براستی تا یک جی گرنگ یعنی حبونا ویلوت که هانه تجبیر کرد که نات ول مدرید او یا اثر کبو دماغ وگاوا که یعنی اردوغان بازارن تیدا کرن جبو رجعبین کردستان وقتی گو فنلند و سوئد یعنی دوست کرنگ تبری ناتوی ببین او اینا بیتو دانی سردار باسکونا وانا ناتو ده جبرولو جی بازار لسر چیه بو یعنی اره کرنام لسر در باسپونا فنلند و سوئد هم درنات ده گرک تشتکی هم بری و نه ده او تشتک از دخوازم جی هون دسته مبردن دست وردانا کرنو ده رجاوین کردستان ده جوش آخری دست بیده که او حتانی روجا ایرو یعنی افتی کلین نام دولتی گچه بونو هفی بینین گچه بین سر استاق بلند یعنی سر استاق سروکاتین او یا بندورا کوینای پر مزن هایی لسر چه کرنا بریارا در باسپون و ندر باسپون و شر و نشر ده هم داره رجاوین کردستانه ده یعنی مخابن بازار گلسر مدبن یعنی ام موکسن وکا تین خیانی کرن یعنی مکسن دکتر فرید يعني نما دستي ماد يعني ام نتفلي وان بازار هانين يعني خلق بازار لسر ماد كنت اللي تنزلي يعني جدلوت كا طهران تما جو حر سروكين دسوردانا كوانا يكسر هندر سوريا هي ايران وتركيا وروسيا مقارن بيجن يعني هزن وانا لشكري هندر سوريا ده باندورا كوانا مزن سر بريارا نشتماني سوريا هي السر حتى نشارانوس سوريا هي بشويه کی یکسر یعنی تنتر سوریا دل هفدور دنین اوانا چارن سنم بابا مناقشه کن یعنی دولت که هنر خوش یعنی ولو شويه کی بالکش لبنارن نکاریبون خبر بکره کفتنه که بده چارن سهانه جبر که هر سی دولت جی اجندات وانا برجمدی وانا سوریه ده نو کفتونه یعنی نفوکیک نفر وانا ده حد یک دخوازه شويه کی دولت بورگلی دکتر خالن ناکوکدار چنه و خالن کل سر هف کرنه چنه يعني السر سوريا بخوا السر سوريا وشبكن وسر رجابين كردستان جبر بجارة سركة قد هات يعني جنگ شكرن هندري بلوت طهران ده دوزا تركيا بو دستي وانا لي بردن ودرباسي رجابين كردستان بمن دشارك نوده دست بردانك نوده لقد بلا خبده يعني داخيانيين ايراني نمازه ايراني يعني تبناره او يا بشويه كي تنده تجي به دسبرتانا هاني دسكني وحطاني يعني خامنه اي بفوق ودماغ ابشر الدار كذا در باسبونه كانوا تشبه او وزاره كي خرابيه كي وبيجين سوريا وبيجين تركيا وبيجين دولتين هرمي يعني تر وقت بيجي يعني قفك ولاد بن جعفر ليد ديفري تجي تركيا بقول در باسبن وزاره كبتي وبخوجي يعني ما وقت قفك تركات هاتفارون ابياجي يعني قد خشك بشو بينه بشوا اب زنجيره دسبرتانا هانه چه ده دما يعني شباطا شويده وقت هات تراجاندن تركيا خاص بدرباسي سوريا بذكر جاب خبردابون رؤاوين فرات دبرن ترفعت ومن اجنزيكي عفرين ما بنا عفرين ومن بجده وردان يعني خاص كمان بيجو ترفعت ومن نجيتي كان من كنترول او خدم ايران اللي دبره هانه بليستن تر ايران اللي دبره هانه لالين باكورين حلب ام دوزان نجد حزار وشازداد حلب هات بروتين مقابلي يعني امبري غوطه نظرات تركيا وايرانيا وروسا ايراني اللي ده كي جيب دما اللي ده كي جيب بنو تركيا درباس اللي دبره هانه بدن بلبنانيه كنود بدري تشي ايرانيا قبول نكر يعني قبا ايرانيا قبول نكر بري خدا كده بري خدا رجابه بري خدا روحلاتي فراتي يعني ايرانيا بتنده تجي تركيا ساكنين ابشر الدار نكذا ليه جالك تيجي هبدتنا انقره بنظر عبد الهيان وزير خارجيه ايران يدو تشاوي شغل وزير خارجيه تركيا ده يعني ايران اشكركر وشاغ يعني اشكركر قلت ام
يعني ام برچاوه می برجوانتين تركيا وروشه اولهي نتوي تركي لنبي شويه ترك دخال يعني نق شرك سوريا الدار كذا حطاني بچی شوی دکتر هگر نه اپراسیون لشکری به بچی شوی به یعنی و ترکیه چاور راضی بکن تمام işte geçebu devenazde yani tednare Türkiye Türkiye erişnak erişeke beji le şarak lidar ana ka şarak lidar rojane tobaran kirene rojane kuştiyane rojane şehidane her do aliyad yani kuştiyan Türkahane erişim ser Türkah şedgunu aliyet Türkavji rojane yani drona tednare endamen اسدي بن وانا ارمانج دقرن وشيء بكذا حتى نكسر كبير شيء كذا فبيجي يعني براسيل الشركه اري نهتي راجياندن لشرك اللي داره وسر او شرايط مشى يعني دما قوتن ام ناهلن تشرك بجيبك وهزنت يعني لشكري درباس بن سوريا ونافجه كانت كن بن كنترول اخذته ليش اريك ديفيجي يعني دستور دانه ده شرك ازماني بك شرك جدور بجدور کرنا هم گفتم یعنی ریشیت که دیگ لشکری نا درباستی كذا كذا أبيا وكا ركفتنا ك يعني مذكرية أبيا وكا دكتور هلوستا أمريكا وكو دفرة هجمون بن دست أمريكا ده ود بيجا قصده هفيماني منا بهفرة شري ترور دكن شما أمريكا بيدنجا كارم بيجن او جی راضی بونه که دبن ماسای ده داید ترکیه کو بوان ایریشان انجام بده نه مگود گرک تجی لوتکا مدرید دست بکر و لوتکا ناتو ده امریکاش کنگی چاوی خوشی کرد جد 2019 دن دماغه داگر کنا سرکانیه چی بو امریکا چاوی خوشی کرد تو چاقی ترامپ گفت امی وکشن و وکشیان یعنی و ری وکرن جه ترکاری که در باستن ده لوتکا مدرید ده آناتو دن دیسا یعنی وکا اوه افتكشتنا كدنا برا امريكا وتركيا وفنلندا وسويدا شيبوي لما جا خستكا فنلندا وسويدا كتبلي ناتو بدن يعني تركيا قبولنا كربيتو داني سر وقت جا بيتو داني سر جبو كتبلي بدن شو خستكا تاي خستكا عمي اندام تكاكي فنلندا وسويدا هذا بين درخستن وبين تسليم كرينا را دسي تركيا بدن وادي ترجي وشافي خوجي بدن تما بس اريشكي لسر وجاباين كردستاني بكم وهون تزانين يعني ده برهمين ده انجامي وينا ده فنلندا وسويد تبلي ناتو بنقطة تبلي ناتو تن معنا وينا امريكا واوروبيا جي تركيا رغوتي ما جابي خوغر ايريش خو بك ام يعني تجي تناسق عند فايرشات باشا دكتور نزيكبونا تركيا ورجيم اسد وچه باندور لسر روجاوای کردستان بکه هروها هر جار تی گوتن کو دوی شر روبروبونا ترور وره کرن یعنی روسیا اپوزیسیون سوریه به تروریستان بناو دکه ترکیه پیده و قصده به تروریستان ناو دکه او تروریستین کو دوی ورن جناو برن کینه بحثا که دکن آیا کم یعنی از دوی باوریا هانه دمه که ترکیه یعنی ترکیه و سوریه هر دو حکومت و نکار بن لهفدو بکن یعنی تشتگه واسه هر دو آلیا ننزیکی هفدونه ترکیه دخوازه ابانا دوا چکه يعني بيجي حطاني ديرا زوره وسوريا دخوازه بس 5 كيلومتر جبري هندنا برا مناطق حزر ونص حشناده ابي مذكرن او ابانا يكم ب يعني بكاراني فادجم يعني انت افهولدان الروسا كتشيتن خوازوانا نيجي لافدو بك اكثر استاك سياسي دبلوماسي استاك فرمي ابتا ند از دو باوريا هانيدن يعني وچينه ده بهبدتنين واناي اولهي او تشتكدن يعني دزكه واناي اولهي لهبدور اثنين اباج روجا روج ده يعني شرد نظرة سوريا وتركيا دوج على كده عراق وايران لحر شر دولتي كردستان داير كرنا او انا لهبدور اثنين يعني هزين واناي دزكه واناي اولهي لهبدور اثنين جبو كردا يعني تم كارن لهبدور كن جبو كردا سر استاك استخبارات ليه ركفتنا سياسية دبلوماسية أو تشتكي دنا جبر جرى سركنا سياسية سوريا حطاني روجا إيران أبا بريارة كان دولتي ندست تركا وسوريا الثانية دي يعني فناجينا هفتون جبر ولا جتبنا يعني ما وكارة تركيا دبيجة قصده سوريا ده هزن ترورن وأبيز أزباناج سوريا درخينم داوين برسيار بكورتيش كرم أخوة سيناريوين پیش بینی کری و چبن اپراسیون لشکریه
وەکو یا عفرین و سەرێکانی یان عێریشên وەکو نەها bi tak û tak têne encamdan yan vegera rejîmê çi ye sînaroyên ku têne pêşbînîkirin wê çi be? Bêjim yani ev êrişên azmanî wê demeke dirêj yani zû bi zû ev êrişên bejî çê nabin ji ber hetanê roja êro yani tiştekî balkêşe Amerîkî razayîne dey nakin bi carekê re deng ji wana nayê daxuyaniyên wana tunin hetanê roja êro û Rûsya ne bero cewendiyên wê nadey û neyê Eyraniya deyî Türkiye derbas ku navçeyeke nû têke min kontrola xwe di Sûriyê perçekirin. Wê bimîne ev şerê drona şerê toparekirina ji derve de yani evay wê dron bike yan belkî hetanî çile jî ev xeraya bimîne. Lê dirojên pêdî yani kê rêkeftineke diplomasî siyasî navbera wan diçêne be. Yani ava tiştekî dûr in navbera Rûsya û Amerîkya de ve ew şereke em dibêjin şerekî berfireh çênabin. Gelek spas ji bo Dr. Ferîd Saadûn Akademîya Kurd li ser zaniyarî û beş derbûna te. Spas.